Hayırlı gün millet. Bir ay boyu күренмей торганнан соң, гыйнварның соңгы көннәрендә Шакировлар утарына кайтырга насип булды бит әле. Барон борыны каналларының һәр кемгә ачык булачагы шуннан торып игълан ителде инде сезгә. Аллага тапшырып, беренче ачык дәресне башлыйбыз. Яңа килеп кушылучылар булса, рәхим итегез, күпне күрмәгез, артыгын белмәгез. Һәр кемнең үз тормышы. Eligin aşağıdan şey yapalımız. Şuna bir anda mantıyı da var, bir ya sen maaş bile ulaşalım. O şey sinden korkup taşamayın yoksa. Ama şarap olmayı bakaydı. Var mı bağlı var. İyi. Hem uyku koy. Öyle. Saymış bir plastin sipoy. Күндула. İş başlana. İşte yağmur yağar. Ничегез. Aşağı ortadan yürüyoruz. İşiyoruz şimdi. Taşta. Haftaya girişler söğüt taşta. К нам приехал ревизор деген шикелі ойламағанда олым қайтып ішті. Көтмегенде. Шуңа. Және сәршеміш olmaz енді. Böyle şu güzel. İster altında. Ne özüme çokun dolmanı şunda. Bu kıyasıymış. Sayası. Yani. Өзімнікін дейбі. İyi uyumlukı. Hanımda bir neye girvizdi bulmaya. Bir ortalıkka. Бездрожжевой. Дрожжевой, она без дрожжевой, не я так там. Левапишка. Nasıl zakvaska ulaşladım. Üstürüp. Boş koyup. Hoş koyuyor. Şüphesiz. Çöplesi sanırsın. Kolmak uzatmazsın. İlgili şu başlığına alıp pişirgende dövülmez. Mene şol şimdi, mene neydi? Güzel değil mi? Yıkanır. Kalabisan, gerek yani. Bu halini tam zaman ne? Onu böyle eşiş taşıyan şey. Şu birerli sılıp çırak bağlay. İkisi de yarıyor mu bize? Первый сортun tavuk bulmaya başladı. İzlemedi yine bir tane tihariskilara bara. Şunlar adı kapatıp bir değil. Nerse sırası şuna kapatıp bir yatırgan. O var eli yani. Adı bana orşunu bilen. Birinci sort onu direk nişisin değil. Tam nerse bulup çağırasın indi değil. Bir kere yanı kanikolarım da oluyor mu? İyi ipi bitti. Eden kul kişi. Şunlar kuşal kibitinde yok, kunger kibitinde yok. Şuna olmaz kişike etnege varıp ipi tavuk kattı. Şuna midem bu ipini ilip pişiretirganı yağışız deyip. Şuna aradık kattım da aradık bir karnıyla 10 kilo Allah anlatmanıp birdi. Haydi. Pişirip alayım hemen pişirdik. Marilanı ipilerden mi biterim yağlarla ipini? Bir kardiyon satatırgan ciddi bu senin o şeydir. Ha? Bir kardiyon satatırgan ciddi bu neydi? Yok şimdi o satmadı iş. Bizge niye haline kirip ona pişirip parasını da belirliydi. Ona pişirebilse tamam veririz diye. Sokulağız şimdi. İşte. Çayca bize kibet ipi bitti. Хочешь, не хочешь, вот искренне. Хочешь, не хочешь, хаме. Benim ipini aşıylar. Geceye göre iskele akıyım. Yok, bu indirli olsan. Böyle sağ oraya çabalaydı. Birinci pişirgen şunda oldu, biz дрожжевой indi bu. Olsa pişirip apaydı şimdi. Olsunun başka bir de ihtiyar etmeyen yine özünün başına çıkış. Ben o iskirmeyi indi bunu, birinci pişirdim indi bu. Kuvar mıydı, iskirmeydi. Просто ты до себя бы забагатый. Ну, ми. Його не іскрими просто.
Nasıl şu? Çık bana tura gireyim. Tuşun kulağını aşağı bitirdim indi. Kulağını aşağı bitirdim indi. Sigirini kime geldi. Oşu sağına kaldı. Bunlar benim ona tutunup baktığım. Ondan sonra bir neyse uyluysa var. Ha tileseler tilemeseler ipi söyle oturamıyorlar. Şu ipini oşuyorlar. Opqalay size. Bunu sonundan takılsın bundan. Men siz Tavşet'in yükünü ettim size. Saat 4'ten deyimindi. Hay tövbe. 4'ten 4'ten söylemedim. 4'ten Hı. Siyip girip jattın indi. Tavuk etmeyeyim. Ağır bir sana altı basında oldu. Sen saat 11'den sonra kinağına koruyu başlıyorsun işersin öyle. Kina koruyu başlıyorsun 11'den sonra. Bu hayat demek tartığa düşmeyip siyerşemiz bir günde olmaz bile. Nişep demek tartığa düşmeyip. Eli yarı korlar indi janırlar joldu. Koyan bilir yekmenin demek tartığa düşmeyenin sebebin. İskemiyeni getirip koygan, 2 tapkır kompüter janında iskemiyemini kuşirdim. Şimdi bu iskemiye nişep bu yakka kuşayken bulayım üstteki. O terezeni eşedeyken temekisini şunda atmayıp koyganda pildeytip tege akurkanı nige uramar kıtayken. Korlar irdi. İkinci etajdan başını takıp temeki tartayken tege. Gördün mü sen? Kina üzüle tege. Niler koytup gite, Trump bilen Putin koytup gite. Şular bilen piriga burada bulan kişi şekilde bunu şöyle ettiler elde düşer şundan sonra. Ol Xuday koşmağın indi kanallar tapkan. Bir bizne niler arısta baytıra gelmeyme indi. Şular bilen elimde de. Trump şöyle etti. Indi Lukashenko alkıştık. Dinlerin aldı şularını. Şöyle ettirdi. Ayıp kına etti tekniğe. Kemal o? Şitilliğinde jurnalisti. Steve Marshall'da. Kama şuna şöyle etti. Eli şundan teginden kompüterinden çıkıp, bunda televizyondan çıkıp, yanlardan bizge neyte. Palit bir şey tut kere. Oşağın altında normal yine şey yaşatmıyoruz. Eşip koyuyorlar. Bana gözüme şöyle bite. Ben bunu traktör koydum. Yanman şef. Tam bir traktör alıp yasama şunda. Klub lübetili iskiniler var. Yok mu ki şunda ona ciberliyim yani bir 15 günde. Tek yatsın iyi. Oşat olmaslarının da. Oşat olmasam mıydı? Yok iyileşti içinde. Hayır koysa bir gün oşatam. Şu bir pişirgen nini işte fazlalıkta oşatam. Oşasınlar. Gelirse aşamayım deyip yürüdür ya aşağı hazır. Bu var bu maaş. Sayılanın geçiliğini tutarmazsa gerek. İlk Sovyetler sayısında şolay iyi. Zenger pelte, soru pelte, kızıl pelte. Başka bir türlü tüsü yok iyi. Şakkatan ben bu niye? 2000'in bu yağına şıkkasından tüslerini kuplegelegine biz o bilmedirik yandı. Bütün kişi de bir tüsliği pelte. Bilmem bak, bir de Elif Sultan'ın oturayım. Ceketli geçer mi? Veremiyorlar. Aşağısın nasıl olur? Yok. Sizlerin zatırayım evde. Ha tutup durasma. Cüzdanı saldım da indi. İyi. Bırak başından tutup kaptırmasına kutağında kaptırıyor. Yerenir lan ha. Kapmeti bir yemeğin kovgazına sorup vardı aslında bitken ahırı. Sütü buraya tut aşağı. Sütü bitken masanın. Avuzu bada getirmeyin sanık. Ya buraya tekilmekçi var. Tabii bir alıp sağa gitti. Qor eregençe otar turmuşu mena şulay solmak qana engemeler, plan qurular bilen üz joyuna tegeri indi. Olayda sizge dip biraz mavuk tırgış kadrlarda tobarga tırıştım.
Ә калганы көндәлек мәшәкать. Сарыклар бәрәли башлаганны исәпкә алмасак билгеле. Бу бәтине кышкырды булды инде. Ha? Бәтине кышкырды булды. Ana şaşatma iş bilet. Zap salar ya baytıp kıstırıp inalsa. Saydı da o şekilde imdi şere. İmiz miyiz? İmeme oku ne? Yeme. Kuyruqlarım bik bulğuy. Температура плюс авай. Лапастан екінші қышы. Бұл суыру түгіл енді қамзин, дүрісіңер еткенде. Onlar jildi işin sonlarına. Asqat şu işin sonra otura bitin diyorlar. Yok енді біттегі мишнегі жекелейтіп суыру түгіл енді бәрі. Ayın ne kara? Üske onu gütkeş. Үскі қалы мінесі бар ішері. Ama ne? Onu ala bitin de. Ұшты қалы әйбір енді бірі бұлар. Икеу Ez bu. әз деп. Кішкене қам әз Bana бар. işini sonra oturalar. Bunda bu jilleri oturağa teyиш. Әлі бұл ешіктер әшік болғандық білер. Бұл яқтағы сәшікті. Бұл яқтағы сәшік. Енді бұл тәрәзелер ябылмады. Міне шайтып ашық қойған келеш біріл үшін. Міне. Міне мұнда екі яқта. Бұл күндерде енді ойыру шажылы. Дымлы ойызбылар. Түшемдерде көгәрік көріне. Әне жылылықның мехнәті. Бұл жылы түгіл, бұл шық енді. Озған ел міне байтып бүлесі болды. Сорықлар да мұнда бір үліштеген әйді. Шақ түй солқын әйді мұнда. Шақты 10 градус ең соғық. 37 градустарда. Ну, нормально енді ол. Ну, байтып жауып қойғандық білән енді. Жауап қышанда енді мұнда ғана бөлінген ол. Сарықшы нормальный болған енді. Анда кішкене бәттері башқана бөлінеді. Енді кішкене бәттерге суық болмасын. Раз суақты салы бәттер болды. Озған ел мұнда жүгіш деген, нәрсе деген, дымлы деген, бәс деген әйбір болмады. Бұл жалалық мұны ішірі. Хава еріші хан вентиляция бұна мұндай хава тұрышына жетмей, туры келмей, бармай енді бұна әлі болғаны. Әйшінің жаппасқа керейді мұға. Енді. Шәһәрдән қошқан бабай Киткен ауылға Туйдырды бұл ташлы дүния Керек сафалық Бабай хәлләрен білерге келсе Күндіз шолтыратырға Бабай сен қойда Солада Сабы-дубы-дубы-дубы-дубы-дубы-дубы Бабай сен қойда Солада Сабы-дубы-дубы-дубы-дубы-дубы Бүтілей имансыз туы ішінде. Әлбәттә, алай дип эшләгән вакытта ниндидер кешегә вагазлар укыганда, Имансыз туы ішпес. Түгіл. сөйләгән вакытта, бәлкем кызыксыныбрак караучылар күбрәк тә булыр иде. Менә шулай дип әйткән битәр ул дип, бу инде эстрадада йөрүче кайбер артистларның позициясеннән бер нәрсәсе белән дә аерылмый инде. Йолтырук, теге тыштан Несі кетті шол истрада кішілеріне. Қайбірлері дейдім мен. Қайбірлері. Шулар белән шабыштыра өзін тизер. Шакир Фарутарай бөтен Мен де моториш. кызыктыра, ләкин менә кыш хор керүдән башка тагын нинди эш була? Ул Жоқ қой біз енді күні бойы. көндәлек терлек барып керү инде ул. Иртә кич һәм обедта
Анда Нерланма. булмаган әйберне барлыкка Булганмы? суырып утырудан нәрсә мәгънә? Язучылар бүтән булган контентында карап баручы һәм һәрвакытта да ярдәмгә килергә Мен Альбертның күп фикерләре белән килештем. Инде анда Альберт дигән язылышым бар ишене син. Ни? Менә бар инде менә. Мин сиңа язылдым. Шуннан алмаз мин айрым карый алмыйм телефоннан дигәч алмазга да язылдык инде без инде. Әле без аны үзебез генә карый аладыр төстендә. Карыйдыр инде. Үзебез карыйдыр. Инде анда үзебез генә түгел инде вообще карап барадыр инде. Ә монда инде нәрсә дип әйтим. Минем үземә дә бик күп әйтүчеләр булды инде. Нишәп түләүле итте сумуланы. Нишәп бөтен кеше дә карый алмый сумуланы дигән сораулар бик күп булды инде минем үземә дә. Мин инде әйткән җавабым шул булды инде. Ул хәзер минеке түгел. Ул минем фикерем белән яшәми. Мин аңа теге шулай булай дип әйтә алмыйм. Әйтәм инде мин аңа үзе. Тыңлыймы ул сиңа? Сезне бай бергәс купкан икән. Бума? Юк, аны теге ортта. Копсын, ремонт буласы әле. Кеше язганча әйтеп калыйм әле. Yok inде koppan diye inде kopsan inде. Seni hazır ne işiydi? Aşık kanal. İyi, anda neler? Aşık kanal. Yok inде anda da naşar kişiler kilmez inде anın yazılıp tülep qarayap da qarayalmayan kişiler var işinde anın. Komanda şol min o kişilerin jaqlım inде. Kira almayız biz anga, tüley almayız tege tülep ay sayın tülep andi tege telefonunu berkitip koyup andi şundan korkan kişiler de var inде bunda. Bu bit kişinin başı көткерәгә ман ши, мен сразу айттым сиңа. Ул фикерне сиңа гына айттым мин, аны башкалар да ишеткән. Альберт менә ай сайын язылмыйлар. Бер 5 айдан, ни 1 елга кадәр эшләсәм, 5 айдан яңадан кирип карап булайыш моны. Теге түләмичә бер ай 3-4 айдан кирип караячаклар. Күп кеше шундый булды инде. Ярат. Күпчелекне фикереннән тыш, менә ашчылыкны хөрмәт итеп киләчәктә дә шулай эшләргә инде. Әле безнең эшләр бик күп. İpi pişti. İyi. Papama bu. Ha? Papama bu. Bu papa Albert'ın anın әле тегене эшләп карыйсы, әле моны эшләп карыйсы килгәнне аптырамыйм мин. Мин үзем дә шул. Ул миңа ошагандыр инде. Менә төшми әле. Төшми иш әле. Pişirip karıysım kildi. Bısı indi şüpresiz. İpi. Elimini kesmeyiz. Kışı şekilde kıtırdatıp. Çünkü yol tege Şu bedesi var. kışı bitese de tuğul izile oğuzulu kiyinik kendi. Blogerlarını karab baram indi. Şu blogerden karab işlerim ben bunu. Cep bundan sonra şu. Bundan sonra. Bye sing қайда? Солада. Шаба-дуба-дуба-дуба-даба-дуба-даба-дуба. Bye sing қайда? Солада. Шаба-дуба-дуба-дуба-даба-дуба-даба-дуба. Bye sing қайда? Солада. Шаба-дуба-дуба-дуба-даба-дуба-даба-дуба. Қайдасың қошан? Шаба-дуба-дуба-дуба-даба-дуба-даба-дуба. İşletip garaja buzlauық
Ертегі сүт жүйерға шығасы малакабыз. Бұл yollarda катокқа шығарған сиыр шекілі боласы. Шуңа сиплер қастарлап қоймышы болмай. Керек шығарға бик мүмкін. Болып тұрса бәтірек. Бұл енді тегі фораларға қоя тұрған шлия шекілі өк түгіл. Бір көпшекке біраз етіп кіна, біләзік етіп кіна, бір үш жерден электр тұрған болса, сол жетейін бұл су жіберге айырыш орынларында. Зил резервта запаста тұра. Септілерін алдан қорап қиған едігінде. Міне Болгар язға қадар ялды әлі. Мартларға қадар шошында тұрасы. Март орталары ақырларындан қады тұнасылар. Мұнасан енді хикмет дейсәгіз. Yok, мұнда бір нәрсе де бұямайлар. Шегені байғыз бір күнді қоян атқан. Шошында қырып тұнаған. Міне. Үш фронты шоша тереді. Buğadolar hopaz jilleri bolu jilleri Orşak solları şista yolları şulman yolları Layış gülleri kırdırış toyları Oktanış kayılları Soba buyları soğan duyları Zeyler bolları Ülgüne tutar balaları Ülgüne tutar balaları Ülgüne tutar balaları Sütçü girip de ortamaya karak gitti de Allah'tan kutlayacak. Üstüre aldılar. Yok, ondan sonra Yapayım çıkıp elimden de kum var deyip Telimden iki kişiyle kum alıp çıkıp başka nasip et. İyi. Koyuver al. Консультация. Ниша была и там деген тема. İyi, seni koya kalalım. Ha. Ha, ayrat koyta. Değil, derslerle. Uçsuz kalkatıp. Kişiden koyta başladı o güne bugün tüm ciddi koyta. Kalmamın yamaşa günde var ya kurskida bile kelgan. Şunu qolma ne? Günde turveskashdi. Ne kadar? Qarang. Saklanmış etmem ben. Niye o'zi? Ha? Niye o'zi? İşe kına mı ne? Ses oldu yaşına, sesim motor içip aldırgan. Işte olmaqcha pishirdi ish. Kim qastamaj olmay? Kim bağırsın? İki güne oturttum, ben akşam pişirmeyelim. Ne? Sözünde simadan da uzun bağlayıp ithaf etmişsin. Şimdi sizin işe tapra gelip boşap gitkenizge üstelciyi bitirip bulamı ne? Var indi tek telefon karab oturmasan. Malay koyup verip 50 işe boşap gittiniz şimdi. Ece, usta, şeyde bir saptıram. Сказ 75 рублей. Nasıl 75 rubli? Aa, wow, şuna da akşam sırayım ha.
Sağ ol. 75 рублей. Kişi bayılmasana. Яман түгел ул. Ya bir tane tek bu neler var şey. Özetleri var. Zorlu olsa kovatmış demeyin. Spesifik var. Başkalar da bilmiyorum. Ana abi var. Yok abi var evinde. Ne tamam bir aldım. Nasıl kım? Sıyır. Dilini kaldırma bize. Arkangiski gına bu. Neşetin evlilik gibi sporundan. Naşiye battı ipiye kolgan. Sporundan attım. Nesin zindan? Ha? Zindan. Ne zindanda? Koyttun bir yersin. Uyuşturmaya mı? Böyle bir sigara. Atmak bir de şu. Ha? Öyle bir sigara. Atmak bir de tırnağa bir şu. Doktor bir açtır. Anası varsın bunda. Bilmem batsın, bilmem aşamasın var. Yine. Hele balık aşağı. Bak karo. Şomgadan yüz şiirgen kişine kurgan zor. Hele koymak kamana başlasa var. Babarsın basit. Şulpanı aşamayı, bilmem aşamayı. Yok balık parılıyor şimdi. Patlayıp şey süt var mı bize? Süt de yok da şey olmaz. Böyle. Ay Allah, utreleşler. Yalnız olsun mu? Ne bileyim, başımda attım. Soğuk kalsın başımda. Namazı kalmış hani yarak o. Koydan namaz okuğanım var benim. Uyanmayayım sen. Bu sefer sayın mı? Biz oğasından indi. Geçindi. Niye ilk geçindi ben? Bilmem seni. Stakanlar yazın bana. İyi. Sakallar çıkış olmalıydı. Şundan şu verenler kim var? Ben koydum. Eyberleri kıyıda kalamına. Mina şaptık keskine çıkarırlar. Ne seni tamam? Daha gümbe değil. Ne sen dibine manda yok. Sen aşamışsın gümbe. Min git keskine çıkarırlar bile. O zaman kişinin kıstağı yaksanı getirip koy. Ama dur koşup koyarım ben. Sen gümbe aşamışsın. Yani kaşık da yok. Şuna kibiklerle varsan bir kamazı böyle koytan şu deni kaşıklı. Kaşık var olsun ben. Soğutlarım koyatırgan bile şusunda. Şu soğut bütün kişide şusundayım bizde yok. Tamağın tuydursa da yemez şeyye tutun da. İt aşağıda da bir tabarak, takarak. Ha, o şey bırakan itim var. Bunun koysiyenin kim eylem bana bu itnince? Aşağıda ne şimdi faktiski? O şey senin de şirip bu iş. Ay kredeş bulam. Mesele bit sen de bu bulama. Dürüst simyada indi saat 9 akşamıyla kiş kaçtı. Malayını kıttık şimdi. Şimdi kişkaşka kadar Fikir aynı kazası bıraktı. Sakın yarım ağır sonra oldu bir de. kişkaşka kadar endiri buldu, Ivan buldu Ne indi. benim mi güzelim akşam başladım saat 6'da. Hiç karşısında tamam. Seni karıştırdın mı? Ne? Ivanlar buldu indi, endiriler buldu. Bize altına vursan mı? Tavsiyelemek bulayım. Sen indi. Ne? Dikkine yatmazsa, yıklarsa bilip. Başka bilen de şöyle yaratkan işin bile şöyle Sen diplom aktif verdin için incinir diplomu. Üzerinden yaratkan şöyle bile şöyle en çıktı. Evet. Bir sohbet mi lan? Şunlar edip durama. Ha? Bir üniversitede Öyle. Memuarlarını yaza başla. magistratura. Diplomu da problemiydi. O ne kadar yok kayadır. İngiliz dili diplomunu da katmadı. Şu. Ansı millendir inan takavlak mesela. Daha kişiler şimdi buradayım. Bizim simyada zihindeki avuşma soğuş. Sizinki ne değil ki çıktılar. Sizdeki kimler inan? Hat müfetler uri takamayı kençtirdiler. Var şimdi takkandı. Yara. Şu hürmet kabul mu aynı? Evet, doğan günler bu. Tamam kimler 70 yaşında bir olaylara ve çekiştire var. Akşam sen koyavarsın bu dünya. Prişumun da işi o. Bizge karamasın, para tursun ol. Dünyanın bizde ne işi var? İran'da işi bitirmeye çağırıyor. Ona baksa gideyini şundan. Evet. Biliriz orandan işip koyduk bunu. Temiz. Koşarak gitsen aşağıya mı? Hani kaç kardeşlersi var ya. Bak şimdi. Ölçülesen. Şu anda da işi yeri kamı telefonlar. Açık bir resim var.
Kim açıp bilemezsin sen. Var beni kontrolde almışlar. Eşlik gerek sizge. Ana şol tege kılanıp oturasınız. Koşsuzdur kimdir oşarına tavalmış otura turgandır. Eski kimge gerektir el o. Bilmem ne oşamayayım. Tortkan it yaratmayayım. Frikadelik Papa şol yaratmayayım. diye bula papa. İyi yaratmayayım. Ta nasıl yaratmayar almaz? Sen yaptı evet tege moydu sulpasaman pilmen daşa. Koya krivitki daşa. Men pilmen aşamadım. Ne komandın kızı sen panimeyiz. Ol bana aşı tege. Hay desetri şunu gana aşı. Ne satayım sonra uğraşayım? Tu gün başatmağa, tu kabiste. Tu ellerinde zilin tuturalar bile. Var mı daha galametli bana? Bu sin papağa kırgansın Madine seslerinde çok iyi misin? Nişat, bir türlü rizığı indi. Berengini kuptan aşağın yok indi. Çat itip. Nişat. İki saat dilikine kolgan berengine oşağın şükürü bitirenler. Yok kalkan berengi. Ol bit bulama. Biz bit. Şuna ne çekiyor? Yok biz bit. Dili berengi yapmayın. Tabağa berengi koyatırganı hep ulcuk. Onu indi bakşam. Ben tabağa berengini min temliydi pişirmeyeyim. Sin temliydi pişiresin tabağa berengisi. Yok indi. Min temlikti pişiren diyeyim. İşten koyatkas berengi tutup berengi pişirip atırım. Ben size 2 gün evvel işe varasın. Varsın. Abi tepside tabağa berengi saçtırganı biz. Yara. Nasıl pişiresin tabağa veren kız? Bugün temsiz bulsaydı tevetemli kadar yine nasıl saydı? Yok pişirebilmem. Şey aşıp pişirebilmem, şey ıslat pişiresin. İhtimarsız da. Bir de senin dışına kalayım diyeyim. Yeş bulama, kart bulama, yeşilini pişirip yılanama. Ondan diyor, yaz günü menajeri alganda oyramda değil. Oyup kaldıra da yürütmeyin. Ben söyleyeyim mi? Anlayınca. Karasa çıkılan şey yok. Бүгін ертеден янәдән сарык лапасы. Ветеринар келді Шакировлар утарына. Сарыкларның көз көне кайтканнарына һәм хәзер буаз булмаганнарына прививка дип әйтсәм дөрес микән инде ул? Җыентыгы җырында була торган бөҗәкләргә, паразитларга каршы укол кадап чыгабыз. Көннәр җылы тора. Быел иртәрәк башларга кирәк дип уйладык. Һәм безнең көз көне кайткан сарыклар бар бит әле. Аларның эшен бетереп куярга кирәк. Аны инде тәҗрибәле сарык асраучылар һәм күпләп сарык асраучылар үзләре башкара. Яз көз җон алган вакытта бик җайлы гына әйтеп, ботка гына кадалатырган не инде ул препарат, ул тиеш. Ул квартал саенда кадап баралар аны. Кимендә елга 2 тапкыр кадарга кирәк. Җон алган вакытта инде бер ягына витамин, иммунитетка дип әйтик инде, бер ягына менә шул дару кадала. Беренче тапкыр эшләү сәбәпле, мондый зур күләмгә эшләү сәбәпле белгеч белән эшләргә булдык. Булай инде аны хуҗалар үзләре башкара. Инде яз көне җон алган вакытта менә теге кадалмыйча калган сарыклардан башлыйбыз. Аларның ише ул кадәр күп түгел. Аннан инде алга таба үзебез башкара торган булабыз. Факат мондыйга яман инде. Ул врач буларга хыялланган кеше бит заманында. Аңа экспериментка сораклар бар, Аллага шөкер. Безгә генә тимәсен. Аллага тапшырып тотынабыз. Бу эшкә чагыштырмача иртә тотынуның тагын бер сәбәбе бер оя сарыкларының тынычсызлана башлавы. Йоннарын җентекләп тикшереп тә, аларны борчырлык бер нәрсә тапмагач, тәвәккәлләп 2 сарыкның бөтенләй йонын алып ташладык. Бер сарыкта берни дә юк, икенчесендә 2 талпан табылды. Кошарный клещ диләр аны. Тәҗрибәле сарыкчылар киңәшен тотып, ивермәк препараты белән профилактика уздырырга булдык. Хәзер инде 10 көн вакыт узды, сарыклар исән-сау, һәм бу эшебез бик вакытлы, уранлы булды дип әйтә алабыз. Аллага шөкер. Тәкәләр ягында хәл итеп чыктык. Анда инде бөтенебез кирәк булды. Камерага төшерүче булмады, ләкин тәртип. Инде күңел тыныч. Ya.
Менә сезгә киек ите, куян бу. Кыр куяны. Менә бу сырт өлеше. Иң йомшак ит була торган өлеш. Менә шундый бавыр шикелле кара төстә була ит. Йорт куянын кемнәрнең күргәне бар, йорт итен кемнең күргәне бар. Шуннан шамалагыз инде буны. Нәрсәгә соң ул яшьлек заманы менә ите бар менә диючеләр булса андый мондай. Бу ит бөтенләй бүтән төрле ит инде бу. Алиса, моя волна. Включай поток «Моя волна». Дүрт көкәй, 250 грамм крабовый палочка, 200 грамм садыяры, 100 грамм пішкен жүге, салған вақытына 100 грамм керек дейді ол. Сондан бір банка кукурузный палочка, сондан соң примерно ондай... Кукурузный палочка тугу. Палочка тугу не, кукурузный не. Кукуруза инде, консервированный. 340 граммлы була инде. Шул пропорция белән самый нормальный чыга. Майонез 4 кашык, аш кашыгы. Шуннан соң лимон салсаң, вообще да шәп була. И укроп. Лимонны туташ саласы баңла. Юк, сырып салырга кирәк. Берне сага бетерәсе? Юк, анда где-то бер менә шушындай объемга бер аш кашыгыннан әзрәк кирәк. И самое главное нарезка инде. Нарезка вак булырга тиеш крабовый салат. Izledim varlığını bildim min Gelirsin deyip gittim min Dobarman deyip bildim min Canım özümne Min bəxtli diyemen Dimesin tek gözlerim Dimesin tek gözlerim Canım Башта көтле сахифасы. Кырын ятучылар, башлы көтле ятучылар сәгыйфәсе. Без Хамзин белән киттек Малтуар янына. Үзенне барып төшә. Ванный халаттамына жүргәнен белмиyor. Тамаша. Мине төшерергә куштылар. Җәп. Siz ne işsiz әлі? Барон кеше шайтып җөргә тиеш инде. Сен барып түгел, әнә теге нәрсә дигән әле ул. Безнең кичкенә вакытта бар иде ул фильм. Теге булай итеп, ни, аяк белән типкән саен алтын чыгара ич әле. Шунда булай итеп, корсак астыннан шулай итеп, ниен бәйләп, Золотая антилопа. Золотая антилопадагы син патшага шаган. Корсагы нәкъ тагы кадәр шундый. Анда патша түгел, Махараджи ул. Махараджага чок булсын инде миңа. Миңа бөтенесе патша ул кичкенә вакытта. Мин Төркиядә ял иткәндә кунакханәдә индуслар очрагач, юл биреп, башыйып калдылар бу якны күргәч. Менә ул Махараджи. Не. Алтыны гына жук. Менә. Юк, әнә шунда корсагым нәкъ тагына шикелле, корсагы салынып пешкән. Менә нәкъ тә шул. Рәхмәт. Золотая антилопа димсең майра? Мультфильм. Яман күңелле мультфильм. Шул кадәр менә минем башыма сеңгән, менә күп әйбер сорамаска дигән, менә шул вакытта тәрбияви булган ул. Хәзер шакмаклы башлы әйберлек карыйлар балалар. Мультфильм. Робот тормау, аның бөтенесе дә башы шакмаклы. Нәрсә дигән мультфильм анысы? Баш. Шимали. Ничем? Гырлап пішли? Yok, anda Ишеткәннәр шуны, нәрсәсен дөрес шимаган шуны. anda нәрсәдер что-то fazla zajigani degan әйберне интернеттан камазыкын кіріп қарады, майда булмыйма кіріп қарап. Зажигание не жаттыршыңа. Телефондан ойназган, Гүлназган, Әсфәндияларга. Ул жылар үзе. Мен алар нирәк дип әйтәм.
Әне өзің етіп қалмын, қарап аlalım. Yok ansın bilme. Әлі сіз акшам için Америкада отырасыз mı? Güzelim var. Zılıyız yine. Zıla beni işini bitip barıp жатtılar şimdi. Sıra ne yok böyle tamam. Abi kaç Muhammed diyor. Bilmem koyun geldiler. Til oturarlar. Славы kıldım mı? Славы olmaz. Bana bir Ana koytkas sıpırıp çıkarıp әлі сіз балет файтlandырганы файтыра келin. Men etsem bu vaqtda bu oturgan yo'q yo'q. Oldu mu? Eşit kildi mi biraz? İyi abi olmag'as. Uyanık kamerası devaya dürüst bulmayı. Kısmı ulanı. Anladın mı? Ya anga farsoklar severler ki bunlar rasbitler severler. Senin tiginde kısı yıldır. Sarakavı uca umber nişele iskamelip gitti. Kurşun Sarakavı kelekler bizattır. Yanık kamerası da bulalı zeytesi. Abim da o yetinde işte. Jatiyi bulmayı. Bunda bir iskra yok, jatiyi hesabına var. Her tegelerden çıkabına altı uzenikinde. Uzenikinde Kurşun Palestan son üskiyağı uzunrak Sarakavı'nınkı. 30'lıkı Sarakavı'dan kıskarak, 20'lıkı kıskarak. O kıskanı çıkabına. Onda da abim de o ya şimdi. Gilzi uzenik iş. Gilzi de tebenek. Деген сөз ана билжі тәбіне керек. Bu bir dibi gittirin apargan. Eyde basın çok kez kaldırabız, basın aşılmagan, basın işemeken. Öyle meytem siz bu da bitirkesiz bununla. Dibi gittirin apargan asın, mayacak mı deyip çok kez kaldırıp, alaytıp dibi gittirin kapılmıyor işin. Geldi bittiğinde blokka kırıp yavuşa ondan çık uzun yavuz yaptı geldi. Üst kıyağı uzun. Galıp kıyabalar. Galovka çıkacağılar uzun. Galıp kıyabalar, gildi getirirler içi o. 0,11 сотых. Yiyik. Oha öyle sizi canım. Size. Bu indi elde importunu başına o yeri, esadi. Şundan gaybını taptırmayın mı? Var bunlar tavuk çalıyor. Сүлтерге келеді, айбын тауырысын. Шеші бітіріп. Бұнdan қайбы шығар. Ne bir gaybın taptım ya, tege yine koygaç штангильне takıp eğlendirtip paradım. Bir ikini vertip tuşkıdatıra eğlendire başlağa porsunca başlayıp. Şu vakitte tege aparatka mitkini koyasın. Sen porsun uça başlağında selerkini bire başlağaç porsun çıkkanda bire kısmı içinden kalınmıyor birinci tane koy. O şunu ziyip bana kavurup bitirgen vurdu. O bunda devakta kavurup kup mu zengertin salıp duralı bile. Onda soğukta da öyle. Bu işketlikte anı seyriksi zin alıp kalıp duralı. Şuna bir tırtık yiverin de şunun bilen tırkal şundan seyrikleri işliyor. Получается уже Схема фазы зажигания идет. Параллель. Kamaz kitabına ıskaşaytıp bir şuna. Birinci bitinde okula. Tege kompüterga eşip karıyorlar anda, müziği var anın. Koy tepkine karasa ben. Sen kitaptan okuyturgan eyim. Kamaz kitabına ıskaşaytıp bir de şu bitimine. Ana çok teki tugara zажигание sigine kire. Ben daha yok, kuşatmıyor var. Аны видеоға шығармайлар енді ол нені схемасын. İyi. Kitabına ıskaşaytıp bir o kup ıskaşat silpilemez onun. Birinci bitine kire ben birinci bitinde vardı değil mi? Анан башка куюлмай ишин. Анда жалганга калдырдым. Андан соң пишенликке сузга плафон бар. Мына битине бөлүнүп калды. Андан соң мында бир розетка шикеллей бир куйра керек мунун. Бу сиз прожекторларны кая жандыра, кая нете турган буласыз? Шуларга дип бир розетка калдырып иши болмой дежурный.
Менә бу прожекторларны жалгыйсың бит, менә шуларны нитергә, переноска итеп эшләргә бер менә шушында розетка кирәк. Вентиляция җилләтү эшләрен хәл итеп җөрибез. Менә тегендә шәнлекнең теге ишеге ачылды, су буе. Янса ишек. Менә тегендәге тәрәзәләр ачык, икәү ишекнең ягындагы. Яртылаш окта түгел инде, 4тән беренә. Шуның белән Хайран һава алышына монда. Шулай итеп тормыйча булмый, көн бик җылы. Шөгыльсез, кирәк. Киң такта ниткән шикләнгән такта булса шалт инде аны. Шикләнгән такталар файдага кирәк. Өстәмә вентиляция шахтасы эшләү 6 мәсьәләсе. метрлы дип алсаң, 2,5 метрдан киссәң, 6 метрлы 3 такта кирәк була инде аңа. Айрат, син нәрсә дип әйткән идең? Нәрсә? Лапас төзелгән вакытта. Изоляция тишеге зур итеп эшләргә кирәк дип әйткән идем. Çok işlemediler. Кирәкми ул читә ул диделәр. Жауап куеп була дип әйтеп карадым. Ана эшеп булмый аны дип. Хәзер менә эшлисе була инде. Безнең бу булган тишекләр нишәп эшләмәй, нишәп җитеп бетмәялар. Чөнки моны хәтлек площадька түгел инде, объемга әз булып тора. Тем более анда 40 мушун кадәр булгач инде. Даже минус 10 градус булса да әле не булырга может. Дымлык булырга может. Minus olsa bulmuyor o yüzden. Uzman iş yani iş türü bitirdik. Yavaş Yok, mында аны кадәр 40 түгел бит. Но аңа карап, хәзер бу үтешкәне куйганга карап, бу китми инде. Нинде koya gitsin o arası. Yani uylama aslında toplu olsa da gitmiyor. Yok, вентиляция постоянно булып турса, алданып Kiralmıyor. жугыш булып тормый. Инде моның кадәр жугыш була алмый, берничек. Abi bir tane hava çıkıp sıyıp Парвайданча барга тиешин. Анда теге ниләр бөтенләй жугышаны беткән, алкалары. Метрога. Лагыралар. olmazsa dımlı şanlı. Yok инде, ул дым менә моннан күтәрелә ул. Без. Мөлдерәтеп бер бакканчы, әрлә мине, кыйна мине, мәмәтләрне. Сүндер мине. Балык күче сөенергә, урын тапмый күкне гизә. Бер гөрелтә ишелгәнче каһар булды. Сүндер мине, күндер мине, кайнатырга җан диңгезем. Калырга маты сүнгәнче күз карашым, чәчәкләрне шиңдергәнче сүндер мине. Сүндер мине. Менә шул. Әле лапаста орта гайберләр калды. Аларның калуының сәбәбе алар төзелеш материалы. Менә ул ширегендә бүләсе бар. Менә шунда бүлгәндә җыен вакыт ягы шунда кереп бетә инде аның. Кирәкле урыннарына. Аннан соң бетмәгән утынга, шуннан соң инде лапаста орта гайбер калмаска тиеш. Сарык һәм сарыкларга кирәк булган эш кораллары гына. Булыр дип уйлыйбыз инде, Алла берсә. İyi. Şundan beri vakitinde tam bir sarık artık alır ama. Kadar sarık var kaçsa. Нажать эш киби башлагачна шайтып мускайта башлый инде ул. Хәзер аларны үзегенә дә бүлә ала. Әйберләрне күчереп бетергәч. Шуңа кыю сөйләшә хәзер. Onun bir tane bile. Siz iyidiniz de. Инде ул вакытта сыйдырырга кирәк ич. Теге печәнне аралап рулымнарын күчерәсе бар. Bak. Сезгә табигать. Aslında büyükten çıkar, seni büyükten evi çıkardık. Sen tamarına vardın, bayındı ölçtün bay. Şuşundan büyükten gelen zor sensin. Ишимендән шөрп. Juvardan çıkar diye beytem indi. Şuşundan da juvar büyükten gelen zor sensin. Як.
Vah. Bağım pişken bu konuda. Gitmesine bağım kısık var böyle. Hazineste? Düş. Şek. Hükümetçi. Bizningçe tuş. Kuyanda pişken. Kuyan 4 saat 160 gradus'ta. Tamitsitel'de indi neyden son, marinalı kitkenden son spetsiyalar bilen şoşuşulay, tepine suğu bölünüp şöyle. Nazır özden maksat bina bu sokma elem etmezken indi. Onun için soğuk siyasıyla spetsiyalini. Şuna bu neyin gönderimiz başta. O bosta canım. Yok tepelemeyin. Nersege beyliğin. Hem de şundan sonra tegi kırım kısım soldu. Siz soğana tutsan yaramıyor mu? Denerek bu. Мына суан қызып тұра, шунда икән дә инде икесен бергә пассировать итәргә кирәк. Пассировать иткәннән соң гадәттә анда кушам шушындый гына протертые томаты, бу магнитта сатыла. Һәм шушындай барлык соус инде тәмлечә. Кетчуп кушсам була, но база булырга тиеш түгел, томатный база булырга тиеш. Аннан соң инде соусын инде булырга карап, загущайканы шулай ук калган инде кушам инде диyorum. İri tepkiysen özümüz için. Токмачты вылечу. Ha? Оправдываться etmeyeyim. Ya şolay olaylı. Ne çüreyiş. Şunday gana şunluk gana şemri bu. Bismillah айтсаң көп бола бар ахина. Benim bismillah'sı yok değil mi? Бар бар. Işi mi? Законный. Ничек етіп күйләдің?
Mitkedir şuna. Ben bildim mitkendir söyleyeceğim. O kalan işin mi arakıyla? Nişi bilmemiydim bir de. Mesela o kanası bakarız ha. Ben telefonu almağım mı? Leydim öyle benim telefon. Мына түрлі диаметрға бар. Жик пружина. Мына шул пружина, ике башын тығасың шунда, шуны былай итеп бұрып қоясың шунда, по часовой стрелке. Былай итеп. Ие, Аталар ал инде бу. Ие. Мына сен, мына былай тығасың да. Мұны өзінің нейді бар, бұл шурупа беріп қанайта шыр етіп нетіп қоясың. Ахана мı tabii. Oğlum canım. Koylardan ulak çağırdım. Амар қалды еш? Olsa ite gitmesini işerim. O ellerinde teyitmekler de sırı. Kızdı mı geldi o? Қыздар башта. Sınıyla koyuptur. Hani bunda. Zaten sözlerinde ute bitiremmişsin. Ute ekmek de sırı. Bulamazlığı da sırı. Bütün temliği bir ana aşağı demeye. Beren koşasına, beren gidiş. Qayni kastrolü bilen. Koyni koystrülü bilen. Eti tekme kuştadı. Tekme ceycirdi. Haydi akı. Şerayla. Jonamasın o. Ие. Ну, скорее всего, через час. Şey sarsın. Eğlendirgende. Ha, neyine kıssan da bulayın onu. Falanla. Nerede var iken? Ну, пару Rosa. Koşup blanşıyız. Şırdım de. Koşup blanşıyız de toralgan ölüşün. Bizi pek toramıyor. Balga qotirib neşesine. Bir katı ballı buladı ki. Böyle normalliğine iş ballı. Россия использует свои энергетические регион, одновременно инициируя новые антиинструменты для защиты своих интересов. Экономическое давление через международных площадках, таких как ООН. Газопровод в Калининград, который глобально разрывается от противоречий. 100 грамм. Одни страны требуют ужесточения санкций против 900 России, грамм. другие выступают за диалог. Добавьте сюда разногласия по вопросам климата. Ece kız aslan. Башта. Hay. Olay koşak neyse var ekan. Шакировлар утарынан келген көштәнешләр ашалып бетте инде. Хәзер сездән көштәнеш көтәм. Бу видеоны карарга гына да 1 сәгать кирәк. Ә төшерү һәм монтажлау өчен күпме вакыт кирәген үзем генә беләм. Бу хезмәтнең аудиториягә кирәкме юкмы икәнен сезнең акчалата сәламнәрегездән чыгып аңлармын.
Менә сезгә карта номеры, менә шул ук картага беркетелгән телефон. Махсус шушы канал өчен Альфа банк картасы булыр ул. Альберт Солбанович Ш дип күренер, ничек итеп җибәрсәгез дә була. Зур сумма кирәкми. Видео чыккан сайын аз-азлап салып торсагыз, ләкин аена 200-300 сумнан да артыкка китмәсәгез, сезгә дә зыяны булмас, миңа да күңелле булыр. Кемнең күпме җибәрүе түгел, ни кадәр кеше җибәрүе мөһим бу очракта. Күп кешегә күп тими. Күчтәнәш салган кешеләр комментарийлар язып, башкаларны өндәп торсалар, рәхмәтле булыр идем. Икләнеп торучылар булыр дип уйлыйм. Башкалар да күреп, үзләренең ялгыз түгеллеген белсеннәр. Әйткәнемчә, Барон Бороны каналларында видеолар элеккечә чыгып баруын дәвам итәчәк. Шакировлар утары гына түгел, төрле темалар булар. Киләсе чыгарылышта бераз аучылык белән мавыгып алырбыз мәсәлән. Бу каналның шушылай эшләп торуы бары тик сездән генә тора, хөрмәтле тамашачылар. Апрель урталарында нәтиҗәләр ясап, тагын бер уйлап карармын да, бу ачык эксперимент үзен акламый торган булса, аудитория пассив булса, каналны бүтән ачылмаслык итеп, түләүле язылуга ябып куярга да күп сорап тормам. Анда инде кирип чыгып йөреп булмый торган бүтән урында, әлбәттә, бүтән суммага гына булачак язгы ау сезоны һәм Шакировлар утарының яңа җәйге иң күңелле вакытларына багышланган видеолар. Әлегә мин сезнең барыгызга да ачык, күбрәк кеше карасын, теләктәшлек булсын дип торам. Сездән дә аңлау көтеп калам. Бабай, син кайда? Солада. Сабадубадубадубадабадабадабада. Бабай, син кайда? Солада. Сабадубадубадубадабадабада. Бабай, син кайда? Солада. Сабадубадубадубадабадабада. Кайдасың кашан? Тапаш. Сабадубадубадубадабадабада. Әмма рәхәт тормышларда яшәйш бу мин моны япрагы яткач фаразлап атам. Уйлап, мәкән бу булмаса, бу тормышларны күрмәсие бу дип. Кичә кайткан бабай кире авылдан. Эшләр бар шәһәрдә,